nismo brojali koliko puta, ali već dosta puta smo imali zajedničke nastupe sa zelenima. Ne znam da li se sme da se kaže partija zelenih, stranka zelenih, kako god. Da, nije loše imati političku konotaciju u svemu tome. Drago nam je da se sve to na najprirodniji način poklopi. Doktrina koju zagovara Maja Volk i partija zelenih, kao da je jedan isti to sastavljao i pisao. Ja ću da vas prepustim samo da najavim Maju Volk kao ekskluzivnog autora naše skromne kuće Nova Poetika, izdavačke kuće Nova Poetika iz Beograda. Prepustit ću vas Maji Volk i njenom fantastičnom kvartetu Ženijal i upoznaćete jedinstvenu Maju Volk koja će, verujte, imati šta da vam kaže, čemu da vas nauči. Ja sam, sad kad ste pomenuli da gledate emisiju žene, ja sam stalno negde sa ženama, znači ja vodim emisiju žene, stalno dolaze žene. Ja rešla da idem u politiku, da računem tamo su muškarci. Kad ono ove godine sve žene će, to je strašno, strašno, ne moramo da ih zato i prevaspitamo da jedu ovu hranu da bi se bogatili. Naši su muškarci jako brzo stare i brzo se zaposle. I to je veliki problem. Ovo je sad ozbiljna stvar. Moramo da ih malo podržimo. Evo ovdje imamo primjerke, veliki aplauz za primjerke. Pred vama je knjiga, zato smo i došli ovde, koja se zove Kotlići su u paklu, u raju nema kuvanja. To nam mislim svima jasno. I jedna velika istina, to ljudi iz 2000 godina pokušavaju da vam sakriti, ali nikako da shvatite. I meni je to bilo otkrovenje zapravo, kad sam stvarno shvatila da tačno u raju nema kuvanja. A ja sam brzala da kuvam, moram da vam pričam, moja mužna pustio sam bila loša kuvanica. I da mi je neko rekao da ću se proslaviti kuvanom, pa i ja bi mu se nasmejala lica, ali evo kako se to život vam uvek nas iznenadi kad mu se najbolje nadate. Ja sam nekad mislila da zapravo, da kažem Bog ili neka viša inteligencija, sila, nazovite kako god hoćete, igra jednu igru sa mnom koja se zove koliko žena možda izdrži. Nikad se nisam ljubila, čak nikad sam dobila rak i bolest, prosto vidim to je neki zadatak sad malo teži, kako rešim nešto oko u školi, on mi kaže dobro, sada viš sledeći zadatak, malo teži od prošle. Ali to je zapravo put razvoja čoveka. Ako shvatite da se stvari u životu ne dešavaju po pravdi i nepravdi, nego po zadatku. I tek kad me rešite, idete dalje. Puno ljudi ostaju zakopani na jednom mjestu, udaraju glavom zid, nikako da reše to da bi mogli na nivo 3, nivo 4, da se malo to igrici životnoj. Ja sam bila zatočena dugo, tako na nekom nivou 2, recimo. I to se zove brak. Šalim se. Prijalo je meni jedno vreme, ne mogu da kažem. 3 dece sam rodila, sve to lepo, ali nisam razvijala. Prosto sam se zaustavila u sopstvenom razvoju. I mislila sam da je to tako i da je to normalno, sve to i da sam ja okej. Nisam obraćala pažnju uopšte na to što je jedan. Naprotiv, ja sam se trudila kao i sve mi žene koje su izgresene da uveđamo da sve namirim druge osim sebe. Znači, najlakše mi je, odnosno, te decu, te jedno, te drugo, te treće, imala sam 4 doručka a la carte, pošto moj mož neće da jede ovo isto što i deca jedu. Svi različito, u prosjeku svi sve jedu, ali sve puta 4 bilo. I kad pomislim da još sebi treba nešto, ma kakvi koliko da tako poznam. Kad dođe vreme slava, moja slava je bila ne devojačka, ne gola udata, bila ona najstrašnija, 3. dan Božića, Sveti Stevan. Svi nazdrani već. Znate, Nova godina, svi, a morate da spremate, to je strašno. I dođe 60 ljudi, ja molim Boga neka epidemija da udari neki grip, da se prepolovi, da preživim. I onda samo nemoj mene, ne pusti mene, ja sam lako ću. I tako, lako ću, ja sam sebi strošila i dovela do nule sa imunitetom. Prvo sam imala 99. Coxsackie virus na srcu. To je bila opomena broj 1 koju ja uopšte ne mislim.
shvatila koliko me izigrovisala, 4 meseca malo ležala, uplašila se ko svi mi deca kad se malo uplaši, čim u polje živne, ajde i ovo na. I onda me je pre 4 godine pogrešio da je malo veću opomenu da mi kaže da niste korov traje. Kad su mi saopštili da ima mesec dana života, jer sam bila u poslednju fazi. Bez jednog simptoma. Znači, pevala ko slavu, ja sam nemam glas. A kad sam imala rak, imala sam super. Ništa mi nije. I pevala ko slavu i sve sam mogla, sve je bilo super. I samo jednog dana se pojavi ta metastaza i ja shvatim koliko to podmuklo i tek osjetite kad je kraj. Ali ja tada, ljudima, nisam znala ovo što sada znam. Ja zato, pošto imam znanje, imam obavezu da mi prenosim to znanje. Jer da mi se, ne daj Bože, ponovo to vrati, ja ne bih dopustila više ni operaciju, ni hemioterapiju, ni radiaciju. Ja sam sve to prošla. Ali sreća moja da sam ja imala jako neposlušna osoba. I nisam dobra i poslušna. Iako su me dresirali svi da budu dobra i poslušna. Od roditelja do škole, do nastavnika, do muža, dece, svi su visoka dresura. Ali neka moja priroda se opirala tome. I ja nisam htjela da primim, recimo, poslednju terapiju, prosto sam osjećala da ću da me ubije. Nisam znala da mi reći ošteće terapija, ali moje telo je znalo. I danas oni kažu da sam ja najnedisciplinovaniji pacijent onkologije. Ja ne znam da sam živa. Da sam vas slušala, ne bi mene bilo danas neđeno. I samo ovo priča malo dugačak uvod, samo prosto da shvatite trenutak kad sam ja shvatila da tu nešto nije. Prvo, ja imam jednog drugara koji je anesteziolog na prvoj hirurškoj udalji. I malo je neobičan tip, ima domaćeg ljubimca Gavrana, veliki Gavran u kavezu Basa Gavran. Pitam ga kako se zove Gavran, kaže Gavran. Dobro, šta ti jede Gavran? Da je Gavran Lešinon. Gavran kaže jede sve osim viršli sa prve hirurške. Znači to ni Gavran neće da jede, a to se daje pacijentu. I onda ga još izgladnjivo da vidi da li će Gavran jede leža, ali jede zdrav leža. Neće hemijski otrovan. Znači to što se stavlja u viršle koje se daju pacijentima, to je meni već bilo sumnjivo. Znači najosjetljiviji pacijenti hrane vas nečim što je očigledno strašno. I pitala sam li ga na mogu neke vitamine da uzimam dodatni, neko da sam rekla zmijske repove, da vam postane kalorija, ju, prosto su užasnuli se na pomisom. Ja sad stavim pas na čelo, ja ne mogu da jedem, ne mogu da pijem. Udaraju mi radijaciju, udaraju mi hemioterapiju, od čega će taj organizam, kako da se, nema logike ljudi da se ono pored. I ja padnem u izolaciju, znači toliko mi je bilo strašno, da su bežali pacijenti od mene kao smrtna od toga, ja sam tako izgledala. Da svaki dan je po jedan zub ispadao. Kosa, nije kosa opala od hemioterapije, nego od gubitka težine i od naglog gubitka težine od stresa. Rekli su, nikad se neće povratiti. Ovo su moje lokne, koje su se vratile zahvaljujući ishrani, to se baš godine, nisam radila. To sam imala. I oni kažu, sad kad ste pali uz vacu, sad ćemo da vam dajemo Veritas, vitamine. Ja kažem, to nije moglo raditi. Znači, čekate da dođe na nulu i oni ću. Ja postavim 2 pitanja i kažem, jer znate zašto sam ja to dobila? Oni ću. Drugo pitanje, jer znate da će se to meni vratiti? Oni ću. Ja shvatim da to samo ja znam. Nisam ja to zakačila ko virus, nego si moje telo napravilo. I raku treba pristupiti kao i svim bolestima sa ljubavlju. Jer je to neki zastoj u organizmu. Koji organizam dobio neku informaciju zato što ste loše jeli, loše živeli, imali stresove, razne stvari. I on je ničak hoće da vam ispuni želju da umrete. Jer ne može križiti sa životom da se pobedi. Ja sam podsvesno telo, ja to saznam. I kada pristupite onda ljubav, kada okrenete prema svome telu, koje je jedino telo koje imate, o kome najmanje vodite računa. Jer vodite samo na nivou kože. Znači ja kad pitam, ne voliš ti sebe, svako će kaže da volim. Onda kažem, dobro, voliš ti sva pleća, ne voliš svoj želudac, da razmišljaš o svojim crevima.
onda tu se svi nešto stavlja. Voliš jetru? Pa kako onda možeš alkohol da uzmeš? Kako možeš nikotinom da gušiš pluća ako voliš svog sebe? I tu počne da priča koliko zapravo sam ja bila loša prema sebi. I od tog momenta se stvara želja u meni da ja sam konačno počela da budem dobra prema sebi, a ne sprema svima drugima. Ne ono narcisovno zaljubljen u sebe, nego da sebi činim dobro. I prvo što pomislim je gorivo, na što mi idemo. Mi više vodimo računa šta ćemo u auto star 20 godina da sipamo. Niko ne meša naftu i benzin i sipa još malo šećera ili razbaži vodom. Vodimo računa šta ćemo papagaji da damo, nećemo meso da mu guramo, jer je bilo i umro bi u strašnim mukama, bajbore. Ali u sebe guramo sve i svašta. I mislim da smo mi na planeti najgrublja životinja, jer sve druge životinje znaju šta je dobro za njih, a samo mi ne znamo. Moja studentkinja jedna u Novom Sadu je imala kućnog ljubimca malog patuljastog ježa. Zvao se Žika. I Žiku ona stavi u džep i ide na pijacu, jer Žika ima ugrađen detektor za hemikalije. Znači on jede samo neprskanu salatu. I Žika i samo bira kamer. Nismo nekad imali taj detektor, ako ne. Verujte, sa ovom hranom, koja je najprirodniji način ishrane, zašto? Zato što smo mi jedini oblik života na zemlji koji termički obrađuje svoju hranu i jedini toliko bolestan i jedini na kome se vidi stanje. Znači, jedan pas od 2 godine i pas od 9 godina morate pitati koliko je star, ne možete da vidite na njegu. To je razlika između dečka od 14 godina i čoveka od 60. Na šimpanzama se ne vidi stanje, na antilopama se ne vidi stanje. Zašto? Zato što se kreću isto, hrane isto, jedu isto. Nemaju čak i velike amplitude u nas i u težini. Mi smo svi različiti, to je sada taj dug razvoju, gde smo razvili individualnosti, razvili smo se kao potpuno samostalno i posebna bića, svako od nas je poseban, ali smo zaboravili usput da budemo dobri prema sebi. Šta je civilizacija uradila? 5000 godina se mi dičimo civilizacijom. Jesmo pametniji? Jesmo bolji? Znači, isti odnos uvijek. Ja sam čitala Teofrasta, imao je veliki grčki filozof, imao je 98 godina kada je napisao karakter. Zašto su Grci dugo živjeli, pili maslinovo ulje, ribu, puno voća, povrća, šetali se, tako. I ovdje Teofrast u svojim karakterima opisuje Zvekana. Tip Zvekana, kaže, to je čovjek koji podrigne u pozorištu za vreme monologa. Pa taj živi dan danas. Stari Grk i novi Grk, 5000 godina, potpuno isti tip. Znači, na ljudskoj prirodi se s njim ništa nismo popravili. Ali došlo je vreme da menjamo svest. Ako ništa napravimo, je data ta svest, da shvatimo šta mi radimo na planeti, od toga sam sve povezana sa zemljima, šta radimo od sebi. I mi smo jedini koji uništavamo mesto gde živimo, zemlju po kojoj hodamo. Biljne hrane ima dovoljno za 20 milijardi ljudi na zemlji, ali mesne. Danas se proizvodi više od polovine biljne hrane za ishranu životinja, kao stočna hrana. Kukuruz najviše se troši kao stočna hrana, ne kao ljudska hrana. Napraviti meso je jako skupo. Danas nije planirano u prirodi da nas ima 7-8 milijardi ili da ima 4 milijardi goveda za našu ishranu. Goveda u svojim crevima imaju gas metan. I kada, prdne 4 milijarde goveda na ovoj planeti i taj metan ode gore, uništi ozonsku rupu više nego svi izduvni gasovi automobila. Znači, prestanite da jedete goveče i spasite planetu. To je nevjerovatno. Zaista, promenite sebe, promenite ceo svet. To je ja zapravo najbrže se otvarate za promene ako krenete od istine. I negde svi osjećamo da ovaj način iskreno sudi. Nijedna biljka vam neće dati holesterol, nijedna biljka vam neće začepiti arteriju, nijedna biljka vam neće dati infarkt.
ni moždani udar. A to su najčešće bolesti. Srbija je na dnu Evrope po dugovečnosti. Kod nas je prosjek za muškarce koji su biološki malo slabiji 75 godine, a za žene 75. U Evropi je prosjek skoro 80 godina, 78, 80, a ima zemalja gde i 90. U tim zemljama su vegetarijanci 10% stanovništva. Pričamo o Italiji i o Francuskoj, gdje ima do 10 miliona. Vegani su posebno vrsta vegetarijanaca, oni koji jedu znači samo sirovo, zato što je to najprirodnije. Ja sam ceo život mrzela povrće, da su mi ga kuvali stalno davali. Ja sam bila mesoždera, obožavala sam meso, pečenje, krompir i gibanicu. To je zasud. I ceo život se borila s kilažom. Ceo život moj dan počinje, pa ste troje dece, sa svakim sam išla po 25 kila, ja sam skinula 80 kg, to je jedan čovjek sad. Svako jutro moj dan počinje tako što ja stavim na vagu, pogledam onu brojku groznu i kažem paš. Vrlo negativan početak dana. Ja više ne stajem na vagu, jer mogu da jedem kolgoncu, kanoncu i ulacam vodu. Moj metabolizam je savršen sada i pritom sam slobodna, jer me više ne opterećuje taj griža savjesti, da sam sinoć jela, pojedem jednu krepitu i pomrzim sebe i ceo svijet. Ja više ne mrzim nikoga. Ja se ne volim. Ali zašto? Ako pogledate u našem jeziku, a ne samo u našem, iste su reči vezane za raspoloženje i za ukus. Da je neko kiseo, gorak, ljut ili sladak. Kad prestanete da jedete ono što truli u vama, ni vi se više trulo ne osjećate. Kad prestanete da jedete gorke, krute, kiselne stvari, ostaje samo sladak ukus od ogromne količine voća koju jedem i onda samo imam osmijeh. Kad se pitate odakle meni ova energija, optimizam, je zaista samo biljak. Ranije sam imala loše dane, pa to skrijem, pa depresiju, pa sve s polja prikažem. Ja danas više nemam loše dana. Meni je svaki dan radostan. Jer svaki dan nedivan, ja znam da ja ne idem u starost, nego idem kad sam u drugu mladost, treću mladost, četvrtu mladost, na 30. Tako smo je odredili. Nemojte se smijete, to je vrlo ozbiljno. Kad vi stavite u glavi plan da ćete živite 130 godina, onda morate da potpuno preuredite svoj život da bi on trajao toga. Znači, kažem deci, nemoj da računaš na snagu, ti ostaviti, znači 130 godina da živim. Znači, nemoj rekao mi se obraća, a tu temu morate sve. Moja čerka čula to, zove drugaricu i kaže, rekla Keva će živi 130 godina, ne moram da radim sa hranicom. Sina, ako nastaviš da pušiš, imaćeš malo do kraja života. Strašno. Ali nije to mobilno, zato što moja deca znaju da mogu svakodnevno, su bili vegani malo, čim im nešto loše krene, oni se uplaše, mama pravi sok malo brzo. I onda čim im je bolje, oni krenu po starom, ali znaju da uvijek mogu da okrenu proces. Jer znaju da više nema straha od bolesti. Jer možete svaku bolest izlečiti, samo ako vodite računa. I to saznanje vam daje stabilnost, slobodu i da ste potpuno superiorni i ne zavisite, ne strahujete da neko drugi će vam... Znate, ja mogu da poljubim čoveka koji vam prekladu. Ko to može? Svi, ja ne mogu da se prekladim. Znate koja je to sloboda kad ljubite ljude s kjevicom? Volite ceo svijet, nema više ljudi da ih ne volite zato što ih ne prekladu. Moj sin, to smo malo prepričali, koji je dvometraž, sportista, 17 godina, malo skeptičan, ostao kod tate, tamo vole meso. I kaže meni, mama, ne mogu meni, ja sam sportista, meni treba jaka hrana, kako mogu ja na toj travi tvoje da živim. Ja gledam, sine moj, koliko ja znam, u našem narodu za prvu bračnu noć se daje med i orasi, a ne prasići pečenje. Nema seksa posle prasita, daj priče. Znamo da je energija. On stao ovako, zašto dajemo energiju? To je energija, to je kanna hrana. Na ovom i ovdje imate najbolji med. Pomorski. Ma čudo, da prolazim i smo gledamo pčela, a on ja sam rekao, da će mi dati malo meda. Stvarno me sačekaj malo meda, ja sam presrećan.
istina, ovo nije dijeta, ovo je, da kažem, jedno opredeljenje za zdrav život. Ja sam, prvo primetite na koži, znači treba jedno 5-6 dana da se naviknete, to izgleda malo to navikavanje, bude burno, znači reaguje vam želudac, reaguje vam creva, krene čišćenje, onako veliko čišćenje organizma, jer organizam siroman ne zna da li će to da stiže svaki dan i kaže daj mi čistim dok ima, stigli konačno vitamini i udari, ono, tako stava. I onda vidi da to stiže redovno. 6-7 dan, adaptira se i kaže, ne mora više da se to čisti tako 6 puta na dan, ovo je ok, prima redovno vitamine, minerale i onda vam krene zaista. Posle 7 dana prvo priredite na koži. Ja se ne šminkam. Znači, ja kad me u ženama našminkaju, ja poludim, izgledam mnogo starije. Evo vi me gledate sada uživo i recite iskreno da li sam starija na televiziji pod onom punom šminkom gde me po masku da imam, nego ovde gde moja koža piše i tako da. Jedući ovu hranu sa šta se dešava, pošto primate informacije od te hrane, jer to su žive ćelije, zašto kažem živa hrana? Vi kad stavite šargarepu u zemlju, nešto nikne, kad stavite kuvanu šargarepu ne nikne ništa. Na ćelijskom nivou vi zapravo unosite matične ćelije, ali divne, žive ćelije. I one vam isti posao vrše kao animalne matične, samo ne koštaju 20-50.000 evra. Jedna šargarepa je mene učinila na koži više nego sve Yves Laurentove kreme koje postoje na tržištu. Ova kosa nije došla od šampona vrhunskih, nego je došla od celera i od šargarepe i od jabuke i od svega toga što je jedino. Na kosi se obravi. Krvna slika za 3 nedelje vam se sređuje. Šećerna bolest za dijabetes za 2 do 3 meseca. Znači, ovo su, apsolutno govorim, potvrđene stvari naučno ispitane u zemljama gde se to vodi kod nas. Nažalost, ne postoji istraživanje na tu temu i dešava mi se kad mi dođe neko, ja ga posavjetujem, on se izleči posle 4 meseca, da ovi neće da priznaju lekarima, kažu, to je naša greška bila sigurno u dijagnozi, nema moguće. Naravno. Nije samo sujeta, ne znaju, to je neznanje. Znači, ja nisam nikakav ratnik protiv medicine, ja naprotiv želim da medicina se počne da bavi zdravljem, a ne bolesti. Medicina se bavi bolesti. Ona se bavi posledicom. Ona definiše zdravlje kao odsustvo bolesti, a ne kao primarno i normalno stanje. A kada bi se bavili zdravljem, ne bi razvijali visoke tehnologije, ogromne skupe farmaceutske stvari, nego bi se vodili računa o ishrani, o uslovima života, o poboljšanju sredine, vazduha. Nama treba vazduh, voda i sunce, ništa drugo. Sunce dobijamo od biljaka, one su jedine koje direktno prerađuju sunčevu energiju. I ova energija na koju ja idem je solarna. Znači, kada pitaju na šta idete, ide na solarnu energiju, jedan žive biljke. Kiseonik dobijate disanjem, a mi smo zaboravili da dišemo. Jeste živi? Ja vas dođem da dišemo. Dišemo samo koliko moramo. A opet da se vratim na naš jezik, da vas podsjetim, sve pulsacije životne koje su bitne, vezane su za disanje. Pa mi kažemo, udahnuti život, izdahnuti život, odahnuti, predahnuti i nadahnuti se. Sve za disanje. A dišemo koliko moramo. Dakle, da biste pojačali disanje, to je isto vrlo bitno, imate prvo aerobne vežbe, znači šetnja, trčanje, bilo koji oblik fizičke aktivnosti. Relaksacija je jako važno da odahnete, niko nas ne uči kako da predahnemo. Mi verujte se, ja moram da učim kako da se odmorim. Ja sam toliko jurila, nikako da odahnem. A to je ono što stare žene znaju. Znate, u Dalmaciji divan dan, one izađu, čute, nikve, ispred kuće, čute, ili jedna kaže moja mame, a druga kaže moja dame. I sve je jasno, ali one su odahnute. To da prosto primenite svaki dan, da nađete vremena da odahnete. 5 puta da budite, dakle, duboko i smo se naradili i to da. Odah, predah, nadah. A nadahnuće, to je ovo.
pevamo. Ja sam u knjizi stavila i deo, znači imate esej o živoj hrani, vrlo precizan, onda spisak svih sportista koji su na tome, spisak antikanceroznog voća i povrća. To zapravo nisu recepti, nego je to moj dnevnik ishrane, svaki dan kreativan i svaki dan je drugačiji. Ja ne znam šta ću sve da stavim. Ja sad već eksperimentišem sa samoniklim biljem. Sad je vreme maslačka, ljudi. Berite maslačak, ja sam pravila, samo treba blender, jedan dobar. Ja sam jutro, evo moje muzičar mogu da potvrde, cijel dan su na tome. Ubrala sveže mlade koprive i maslačka i ubacila bananu, pomoranđu, mandarinu, jagode, smrznute maline, đumbira, krušku, celer, koprive i to je jedan oko zeleni kašasti sok ispao koji je on je cirkalo sve vreme i na kome smo ceo dan, nema glaza. Eto, to je. Kažete još pitanje? Jeste. Onda da krenemo da sviramo. Ja bih volila i da vi učestvujete, da ne bude više ono publika 19. veka istresirana da samo sedi, cuti, malo cupka i da pjesma. Slobodno pevajte, slobodno ustanite, igrajte, budite slobodni, budite kreativni. Kad ćete ako nećete sad? Ajmo, idemo. A sa druge strane, ove moje knjige nalazi se zbirka poezije, Mrtva žena hoda. To su onako, da ne kažem, depresivne pesme, ali imaju veliku dozu i tužni, patnje i ljubavi. I to je zapravo moj prethodni život. A ovo je moj sadašnji život. Znači, u raju nema kuvanja, to je radost života. I sad iz mog prethodnog života, ću ja vam pročitam, sasvim vesela pesma. Veselo, ko još babi turobnu misao. Letit ću danas izvorno čista i ne možeš mi ništa. Ima jedno dete u meni što me radosno čini kad mu vreme milije i tugu iz srca žedno pije, pa se smeje srca čista i ne možeš mi ništa. Ima i devojče jedno čedno što spušta pogled smerno na sve ljubavnog igrališta i ne možeš mi ništa. Ima i žena zaboravljena, od plamena teških sačinjena, utekla sa nekog sramišta i ne možeš je ništa. A ima jedna snena, netom probuđena, kojoj radi mašta, njoj možeš svašta. I sad ću vas povesti na jedan brzi put oko sveta, ali ne turistički, nego da vam kažem kako je svaka zemlja uništila globu. Sve je počelo još naravno u drevnoj Grčkoj, ali seča šuma je nešto što su patentirali stari Rimljani. Ja sam mislila da je Mediteran s afričke strane postao pustinja zato što se klima promenila na zemlji. Ne, oni su posekli još u rimsko doba šume Mediterana i napravili pustinju. Tu su bile žitnice, Severna Afrika, žitnica Rima. A takođe su istrebili evropskog lava. Lavovi su živeli i ovde, lavovi su bili u Makedoniji i nisu se pomerili u Afriku zbog klime, nego su ih istrebili Rimljani zbog igara. Da ne kažem reality show koji su oni prvi izmislili. I počet ćemo onda sa Italijom. Una canzonetta siciliana di un film che si chiama Completa. Erano stari siciliani, zove svog unuka i kaže, bambino, daj dedi onaj kod 45, da ti deda poklon, da ga se setiš kada ne bude bilo. Kaže unuk, ja bi radije tvoj zlatni Rolex, deda. Kaže deda, ascolta me, bambino. Jedan dan ti porasteš veliki
i nađeš una donna affascinante i odeš na svoj biznis i vratiš se kući ranije i zatekneš svoju beautiful donna sa drugim krevetom. I šta ćeš onda? Da pogledaš na Rolex i kažeš ne vevam isteklo. Penso all'amore che mi ha dato una vita, diceva la luna, state insieme, rimani qui. Tanti baci mi davi tu, poco di noi stiamo con te, non ci sei. Questo non è vita se non sei qui, dentro questo cuore pace non c'è più. Sai il tempo, Dio solo ancora qui, vado con il vento dicendo che tu sei il mio amore. Dove sei? Io ti penso sempre, sei il tormento gioioso della mia vita. Questo non è vita se non sei qui, dentro questo cuore pace non c'è più. Sai il treno, io sono ancora qui, parlo con il vento dicendo che sei il mio amore. Tanti baci mi davi tu, se ti vuoi bene non mi devi lasciare più. Francuzi isto nisu ništa dobili. Oni su počeli sa krčenjem šuma. Francuska je bila do renesanse potpuno kao šumarija pod šumama. I onda je počelo veliko krčenje šuma, od toga ostala samo Bulonjska kod Pariza. I ja sam imala jednu tetku Mercedes Španjolku, koja se udala za mog strica. I ona je donela u miraz 3 dece iz prvog braka u Španiji, a moj stric imao jedno dete iz njegovog prvog braka. I onda se njena ćerka udala za njegovu sinu. Svekrva i kasna zajedno. Potpuno se udala. I živjeli su u Švajcarskoj i govorili 3-4 jezika. Čak i psi su na 3 jezika. I u jednom momentu ona je dobila zeta Francuza. I pili su vino svaki dan normalno i svaki dan su se svađali čije je vino bolje, da li francusko, da li špansko. Francuz naravno kažu, neću da razgovaram, svi znaju ceo svet, da je najbolje vino na svetu francusko. Na to Mladen kaže, da, to Napoleon došao u Španju, uzo moja loza i odmah u Francija, to je španjolsko vino. Sad svetu, neki pravo, ali istorija, pa kaže, pa jeste tačno to Napoleon, tako. Ali ipak je bitna zemlja koja raste kao a zemlja je francuska. A moja tetka kaže, natopljena krvlju Španaca. Ali sad ću vam pokažem tu razliku između Španaca i Francuza. Bio je jedan veliki španski gitarista, zvao se Paco Ibanez, i on je svirao u Olimpiji u Parizu i obratio se u jednom momentu Parižanima na francuskom. I to je izgledalo ovako. Mesdames et messieurs, je voudrais vous chanter une chanson écrite par moi, Georges Brassens, traduit par mon ami Blaise Pascal, s'appelle
Ya con esa reputación es nuestra mala reputación. Mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Hagan novadas igual, todos me consideran mal. En el mundo pues no hay mayor pecado que viendo vivir fuera de uno prende su mente, toda la gente le gusta que uno quiere su propia fe. Todos me miran mal. Salvo ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la carne muerta, que la música militar nunca me supo derrotar. En el mundo pues no hay mayor pecado que viendo vivir fuera de uno tenga su propia fe. Toda la gente me gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Esta pesma original. Tout le monde n'est pas que quand je viens. Tú estarás. Postoji moja tetka Mercedes, bila je iz Barcelona i govorila je serbanjol, srpsko-španski. I sad na serbanjol se kaže, na španskom se kaže, a mi me usta, ona je govorila, meni se sviđa. I živjela je svojevremeno u Zagrebu, u Kumičićeva ulica, to je bilo još među Frankom živ. I jedan dan ona uđe u mesaru i kaže, Mesar prepozna po akcentu i kaže, vi niste odavde? Ne. Kaže, odakle ste? Iz Španije. A kaže, Frankova zemlja, ona se to uredi strašno. Moja zemlja, ne od Franko. Franko se tamo slučajno rodio. Moja zemlja od Cervantes. I sad smo u Barcelonu. Mercedes,
Šumadiju, kako je to nepravedno da Bog stvori na istom mestu dve zemlje, jednu golu, opaljeno suncem bez vode i drugu Šumadiju, Portugaliju. Međutim, nije Bog tako radio. To su Španci isekli svoje šume za potrebe brodova. Jer za jednu kataka, kako se to zove, jarbol, potrebne su jele stare 150 godina, a nisu na vreme pošumljali i oni su uništili svoju zemlju. Portugalija, s druge strane, Šumadija i dalje pod potocima, vodom i sve. I jedan fador koji je preveden na mnoge jezike, na jedno 3-4, kako nam to dođe. Zove se Coimbra, to je jedan grad u Portugaliji koji je kao Oxford, znači jedan univerzitetski centar, jako stari, još i srednji vek. Coimbra, Marisa, de sol, tradição, volendo uma canção e amo a faculdade. O livro é uma mulher, sabe passar, quer saber e aprender se avisa saudade. Coimbra salvar descapitar una hora fotográfica. Coimbra de uma vez, com lágrimas certeiras, a história de 6 meses da liberdade. Coimbra 10 canções, o Coimbra que nos pôs das nossas corações a flor. Coimbra dos noturnos, para nossas teus cactus, a força dos anos, I met my April dreams in Portugal with you, when I discovered romance like I never did. You came close to my heart and by hand, and slowly you said, I love you. Música extraordinaria. Gitara moja zna, što nisam znala ja, u postelju sna, da kaže. Coimbra noćite, ko ruže mirisne, ja dajem sve, za samo noći pre. Gitara moja zna, što nisam znala ja, u postelju sna, da kaže. Coimbra noćite, ko ruže mirisne, ja dajem sve, za samo noći dve. Coimbra Marisa, de sonho e tradição, volendo uma canção, eu a faculdade, o livro a mulher, são passatempos saber e aprende-se a dizer saudade. Ja sam još uvek, pa sam u Beogradu imala jednu drugaricu Brazilku, koja je, znači tata jako daleko u Sao Paulo, u Svetom Paulu, je dao detetu ime Ružica Mara Andrejević. Je mnogo nostalgičan. Brat je još gore prošao Svetislav mučeni u Sao Paulo. Znao samo da kaže srećna slava. I Ružinja došla u ambasadu brazilsku, znači po službenoj dužnosti prvi put. I ako govori 5 jezika, nije znala srpski, samo srećna slava. I počne da uči, jako brzo uđe u štos
i progovori jednim novim jezikom koji se zove Serbo-Geš, kombinacija srpskog i portugalskog. I na tom jeziku, kada je nešto mnogo lepo, kaže se lepissimo. Kad je devojka lepa, ona je lepinja. A kad je momak lep, ko Luka ili ko Ben, onda je lepotan, coração, todo bom, Bernardinho. I ja sam rekla, nemoj nikad više da naučiš dobro srpski, jer ovo je sadržaj. Ružilja ima jedna njihova pesma, koju neću danas da otpevam, ima 25 strofa, ali mi je ovdje, koja ona mene objašnjavala i kaže, Marija, to ti je naše tamo daleko, brazilsko tamo daleko. I u toj pesmi ima 20 strofa, udarila suša, sve crklo, konj, sve živo. I on ode iz sela i u poslednjoj strofi kaže se da će on da se vrati kada odsjaj njenih zelenih očiju bude ponovo na plantaži. Da li možete da zamislite jednog stranca da izgovori ovo rečenje? Prevodi meni ružno to i kaže, on će se vrati kad se njene oči reflektira na plantaciju. Evo to je jednostavno. Kad se njene oči reflektira na plantaciju. I ja sam nju pitala šta znači ta reč sodađ ili saudađ što se nalazi u fatu. Ona mi kaže, Marija, to ti je više od nostalgije, a manje od depresije. Imamo mi reći za to, seda. To je seda. I sad ćemo da otpevamo jednu seda koju peva inače Cezarija Evora sa Zelenovačkih ostrava. Da li se nalazi u pravom kvalitetu? Sve može. Ne, pa će malo pomoći. Ovo, može, ali ne, to nije visoko, nemo. Probukla sam, idemo nazad. Jeste. Okej. Idemo u Afriku. Do centro meia Brasil. Ai, minha terra. Venga, caminhador, venga, caminhador. Esse caminhão passa por todo. Vem mostrar-vos, caminhador, vem mostrar-vos, caminhador. Esse caminho passa por todo. Saudade, deixa a terra passar. Saudade, deixa a terra passar. Se vos querer, vos vais querer. Se vos crescer, vos crescer. Até aqui do bom. Se vos querer, vos querer. Se vos crescer, vos crescer. Até aqui do bom. Saudade, saudade, deixa a terra passar. Saudade, saudade, deixa a terra passar. San Libero,
libero e ne sta venendo che incresale sangue libero si sa e voglia dalla fondo di latte che incresale sangue libero si sa e voglia dalla fondo di latte San libero, e il sale, San libero, e il sale, si comincia dalla fondo di latte e lo vaya nada fondo di scatto si comincia nada fondo di latte e lo vaya nada fondo di scatto San libero, San libero, San libero e le sale San libero San libero, San libero, e le sale, San libero, San libero, San libero, e le sale, San libero, San libero, San libero, e le sale. U Africi su živjele dve žene koje su mene jako inspirisale. Jedna je Mirjam Makeba, koju su zvali Mama Afrika, iz Južne Afrike prognana, čiji je život bio strašan, ali jedina žena na svetu, na planeti, koja je imala 16 pasoša. Kada su je prognali iz Južne Afrike, 16 zemalja je ponudilo državljanstvo i on ih je prihvatio. Umrla je pre 3 godine u Rimu na sceni pevajući Pata Pata. A druga žena je Wangari Maathai, dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja se borila da se spreči seča šuma u Keniji za vreme diktatora Kenjate. Nju su tako mučili, maltretirali na ulicama, običan život strašan. 3 dece u onom momentu bez posla, bez ičega. I na kraju je doživjela da se sruši režim Kenjate, da dođe demokratija na vlast i da ona postane ministar poljoprivrede u svojoj zemlji i prvo što je uradila je to istoj vojsci koja je tukla dala sadnice u ruke i rekla idite sadite drveće u Keniji. I ovi su sadili. Fantastična žena. Umrla je prošle godine, meni velika inspiracija i sad ćemo nešto od Mirjama Makebe, Gadi nije pevala. Mada u Africi postoji jedna poslovica: ako znaš da govoriš, onda znaš i da pevaš. A ako znaš da hodaš, onda znaš i da igraš. I slobodno na ovu stavite da igrate. Mirjam Makeba je bila iz plemena, otac je bio iz plemena Zulu, a oni govore ostim jezikom. To je ono klikte. I ona obično ovako na koncertima govori: Your presence in my country called this song a trick song, simply because they find it rather difficult to sing.
Fortuna, Eka, Lenta, Lomo, Fortuna, Eka, Lenta, Lomo, Fortuna, Eka, Lenta, Lomo, Fortuna. Seneca veli chapa, mamma de 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 Fortuna. Eka, Lenta, Fortuna. Eka, Lenta, Lomo, Fortuna. Eka, Lenta, Lomo, Fortuna. Eka, Lenta, Lomo, Fortuna. Esa. Asante sana, to znači hvala na tisne ljudi. Mi inače imamo program Cijela mama Afrika gdje izvodimo cijelo put afričke muzike do obala Kube i Brazila. I evo idemo sada istim tim putem, znači putem roblja na Kubu, gdje se sad ide turistički, bila pakao na zemlji zbog šećerne trske kao i cijeli ti Karibi, gdje je jedan mlad, zdrav, ovako, rob kao Bernardinho, dođe iz Afrike s 25 godina i ima rok trajanja 3 godine. 20 miliona i 1000. I evo, na Kubi smo i da pobegnemo od te šećerne trske u planine gore, Carretera. Vamo!
sad ćeš da peva. Ova se zove Pogled u soc. Na dnu kafe mačka, zmija nad njom bdi i tačka mikrotih snim. Ima ti veselih pesama izuzmetu. Dobro, idemo sada u Brazilu. I u Brazilu je glavna Tereza. Vokalica sa nove, Tereza nama svira i kontrabas, i bas, i gitaru, i ja ću da igram. To sam se posjetila. Neka samba. Znači, ide ne Brazil.
S ljubavno ugušeno, treći otišao s jednom novom godinom. Četvrti život i ne pamtim. Peti htjelo da skratim, kad me sačeka istrošeni šesti i beznađe u kom treba sedmi isplesti. Osmi život se činio kratak, ali nedovoljno. Zato u deveti polažem nade smerno i molim Boga da se ne rađam više, bar neka ulična mačka što pesme piše. Moja pomenuta drugarica Ruža u Brazilu nikada neće da ode u McDonald's. Ja sam pitala zašto Ružo, ona kaže zato što oni najviše seku Amazonije moje zbog prerade karte. I kaže Ruža, kada jedan dan niko ne bi ušao u McDonald's, oni bi propali. I moja zemlja bi bila spasna. Ja sam pre 40 godina kupila ovu gitaru, koja je brazilska ručni rad. I bila sam jako ponosna na nju uvek, a prilično nije bila mnogo skupa s obzirom da je ručni rad koncept. A zašto? Pre 40 godina su mi rekli zato što je jeftino drvo u Brazilu i zato što je jeftina radna snaga. Ja sam to ponavljala, čak vrlo ponosna što sam došla do te gitare. Da bi 40 godina kasnije shvatila da je 4 plemenita drveta Amazonije posečeno da bi se napravila ova gitara. Sa 40 gnezda ptica koje još nisu ni otkrivene. I bila sam bolesna 3 dana zbog toga. Ko sam ja da zbog mene bude posečeno 4 plementa Amazonije? A onda sam rekla, dobro, ako je već šteta učinjena pre 40 godina, onda bar ta gitara neka peva o tome. I ovo je jedna brazilska pesma koja se zove Seks i ljubav. I toliko su lepe reči da sam ja prepevala na srpski, pa ćemo sada brazilsku, srpsku verziju Seksa i ljubavi. Amor é o lindo, sexo é esporte, sexo é escolha, a
Amore, pensamento, teorema. Amore, novela, sexo e cinema. Sexo, imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. Amor nos torna patético. Sexo é uma escola de epiléticos. Amor é cristal, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Ljubav je kao knjiga, seks je sportska igra. Seks je poput lista, ljubav zato lista. Ljubav su misli, teorema. Ljubav je druga serija, seks je ipak filmska tema. Seks je mašta, fantazija. Ljubav je proza, seks je poezija. Ljubav nas čini patetičnim. Seks sa druge strane epileptični. Amor je kristal, seksu pagan. Amor je latifúndio, seksu je invazão. Ljubav starinskog kroja, seks na zemlji bar. Ljubav je bossa nova, seks je carnaval. Amore para sempre, sexo também. I tako dalje, i dalje tako. Ai amor, ai sexo. A ljubav. Napisao samo jako abrazovske pesme odredim na srpskom. Tereza je komponovala bossa nova i pela.
stare 150 godina, došli su u potrazi za zlato, kao zlatna groznica, i to naravno meni izgovor da opravo kaj smo na japanskom. I da se setimo, Japan je jedna od retkih zemalja koja je zeleno vrlo svesna, bez obzira šta je se dešavalo, ne do 18. veka sekla tradicija da sad ne treba i da sadi. I oni imaju jedan potpuno drugačiji odnos prema prirodi, ali evo i njima se omakne velika ekološka katastrofa, kao što je bilo prošle godine. Ovo je hit iz 1963. godine, kada su Beatlesi bili u Tokiju i Japanci su komponovali ovaj hit koji je prepevan na mnoge jezike i kod nas je pevao Jimmy Stanić, Moja mala Sipilja, a mi ćemo japansko. Uemote arako nameraga obore nahi okoli omoridatsu arohi hitori ochi no yori uemote arako nameraga obore nahi okoli omoridatsu arohi hitori ochi no yori幸せはこの終わり幸せはこの終わり上の手ある頃涙がこぼれないように思い出すあの日一人pesma koja se zove Moj svet. Ti si vesela noć na Plac Major Madrida, predak na stepeništu katedrale Firentinske, poljubac poslat sa venecijanskog lida i gusta borova šuma na kraju Istre. Ti si moj začarani Amsterdam, setan i lep kao Antwerpen, ti si kabare u Berlinu, nedovršena priča u Lisabonu. Ti si norveški sneg i baklja kraj puta, kondor što po Andima luta, ti si moj daleki Ekvador, u ptice za rimski bor. Ti si tiho zimsko jutro u Sidneju, razigrano srce sakrkera u maju, zalazak sunca u Indijskom okeanu, crveni pesak što tutnji kroz medninu. Ti si jutarnja kafa u Veneciji, poslednje crno pivo u irskom pubu, beli dim Etne na Siciliji, u Londonu, krišom prekršen tabu. Ti si Dixieland u latinskom kvartu, pozdrav iz Budima u martu, ispunjena želja sa zida plača i pesma napolitanskog kolača. Ti si otvoren most
kazali u Finskom, kašmirska marama na prospektu Nevskom, toplo štrudla s jabukama, što se uz čaj puši u Alpima. Ti si nasmejani Mozart u Beču, ti si šetnja kejom u Solunu, maestra skrip u drveću, što moje jedro noćas dunu. I poruka za kraj. Here's the little song I wrote. You can sing it, don't I know? Don't worry, just be happy. Because in the world we'll have some trouble. When you worry, you'll make the double. So don't worry, just be happy. Somebody came and took your bag. Don't worry, just be happy. Your landlord said your rent is paid. You might have to litigate, so don't worry, just be happy. Let's do that. Oh,
Kad stigne, naravno. Ali, pošto to toliko jače je sistem, onda može da provari nešto postavljeno lice. I radila sam celu analizu. Vidjela sam okej, ne okej, nego savršeno. Može spijeti, da. Pa ima kod nas organske, ali ja isto strijelce, nešto gajim ja u bašti.